Dobar dan svima. Evo, imao sam želju i volju istražiti Gavi. Onaj ko ne zna što je Gavi, Gavi je javno-privatno partnerstvo u kojem se nalaze fondacija Bill i Melinda Gatesa, Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF, Svjetska banka, vlade zemalja, privatne kompanije, farmaceutske kompanije itd., a koji se svi skupa zalažu za bockanje cjelokupne planete, svih ljudi sa svim bockama po svim pitanjima. I neki dan sam već mislio da sam pronašao neke zanimljive informacije, međutim, kad sam na kraju vidio da to potpisuje nekakav anonimni novinar, a nalazi se na njihovim službenim stranicama, nisam smatrao da je to nešto relevantno, ali nisam prestao kopati i čeprkati i došao sam do nečega što smatram da je zanimljivo, a to je, vidite, nalazi se na njihovoj stranici, izvor i poveznica na jednu web stranicu, i kad kliknete na tu web stranicu, dođete ovdje. Šta je ova web stranica? Ova web stranica sadrži apsolutno sve bocke, apsolutno sve faze njihovih istraživanja sa svim do u detalje najsitnijim podacima. Toliko sveobuhvatno i toliko podataka i sve na jednom mjestu da se ovo može istraživati satima, da ne kažem i danima. Također ovdje imate, po državama možete naći bocke koje su u vašoj državi odobrene i pogledati sve faze istraživanja tih bocki po svim pitanjima i parametrima i jednostavno donesti nekakve zaključke. Međutim, ono što sam ja našao, a što je po meni zanimljivo, ušao sam u dvije bocke. Jedna je AstraZenecina bocka, druga je Modernina. Ovdje na samom početku, vidite, tu imate sve. Studija, koliko je učestvovalo u studiji, načini primjene, bla 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 bla. Uglavnom, pogledajte ovo. Aktualna studija je startala 28.8.2020. A pogledajte datum očekivanog i datum završetka studije 16.3.2021. preliminarni, odnosno nije preliminarni, nego procijenjeni datum primarnog završetka studije i procijenjeni datum završetka cjelokupne studije, znači kad se završava cjelokupno ispitivanje, 14. veljače 2023. godine. Ne lezi vraže, odem ja također na drugu tvrtku, odnosno drugu firmu, da vidim da to nije nekakva jedinstvena stvar samo za AstraZenecinu bocku. Međutim, kod Moderne, ista stvar. Stvarni datum početka studije i ispitivanja 27.7.2020. godine, procijenjeni datum primarnog završetka studije 27. listopada 2022. godine, procijenjeni datum završetka studije 27. listopada 2022. godine. Šta to znači? Znači da su bocke odobrene, a studija o ispitivanju još nije gotova, nego će biti završena od 1 do 2 dana. Šta ovo sve skupa znači i na šta ovo liči? Eto, zaključak donesite sami. Ostavit ću vam web ove stranice.
u opisu videa, tako da možete po proizvođačima i fazama testiranja surfati sami i gledati sve ove podatke. Lijepo vas pozdravljam, čujemo se, vidimo se, bok.